50 million Americans regularly naga-download of porn. Ambot lang sa Pilipinas, wala may research din eh. Or wala ko kabantay pag-research, naasiguro ka research. Sa Pilipinas lang daan, grabe yun. Gasalig ta, nibutar ta sa itong mga politiko, pagkahuman. Ha, pangurakot naman na ito ang mga buwis. Pagkaluoy yung gayo, nga-enjoy silang maayo. Palit og mga aeroplano, mga helicopter, mga car, mga sakyanan, nga nindot kayo. Ang kitain taon, katinga, kawatay kapalit og bugas. Pero ingon na ang Biblia, muabot ng mga panahona. Giya, gihatag sa Ginoo para nato. Maandam ta, happy today ang pagbalik. Mo ni pangutana, naa pa ba'y paglaom mga kaigsunan? Kamusta man ang kalibutan karon mga kaigsunan, mga kaigalaan? Ha? Gubot. Kusuga sa tingog. Gubot. No? Unsay pinakalites nga murag kagubot ang Pilipinas karon? Flood control. Kabibugi kayo. Flood control. Yes. Inguna na ang kalibutan. Makapangutana ka ba? Naunsa naman yung kalibutan karon? Grabe nga kagubot. Mabot mangutana to. Naapa ba'y paglaom sa atong kinabuhi? Ha? Naapa ba'y paglaom sa inyong kinabuhi? Ay, amen. Grabe. Mga kapaglaom, those who are watching online, kung naalang unta mo diri, ma-feel ninyo ang grabing energy sa itong mga participants nga naa diri karon. Grabe, pag-ingon na kung naay paglaom na Bisa sa taliwala sa mga problema, abi ninyo mga kapaglaom, palangga kay sa Ginoo. Kay gitagaan ka og giya. Ako, ikaw, kitang tanan, gitagaan ta og giya sa Ginoo. Kay palangga kay taniya. Unsay giya niya? Mao ang balaang kasulatan. I really praise God. Ginoo nagbili na to og balasahon. Balaang kasulatan aron mahimong giya na to. Bisan pa ang balaang kasulatan kani bitaw atong kagubot karon? Gisulti biya ni. Sa balaang kasulatan. Mateo 24:7 nagaingon, ang usa ka nasod daw makigbatok sa usa ka nasod. Tinuod dili. Unsay nahitabo sa Ukraine ug Russia? Gubat. Unsay nahitabo sa Palestina ug Israel? Gubat. Unsay nahitabo bag-ula sa Cambodia ug Thailand? Gubat. Unsay nahitabo nato sa una? Abu Sayyaf og mga military? Gubat. Naay kagubot. Unsa man may lain? Naay kagutom. Naay mga trahedya. Mga linog. Abi ninyo mga kaigsunan? Grabe gid ang linog. Gikan pagsugod 1900s tanawa ang graph. Gamay pa kayong linog sa una. Pag-abot og 1980, 2000, 2020, wala na yun. Grabe na ang linog. In fact, gikan ko sa Amerika, nakuyawan kay pagsakay na ko sa aeroplano, nabasahan ako sa balita, no first time in history, nag-alburuto ang tanan, not tanan, pilito ka persinto sa mga bulkan sa Amerika, nag-alburuto daw. Adto na lang bago lang. Adto lang July. Makuyawan sa dano. Mga natural nga disasters. Kung imong tanaw na ang graph pod sa research, sa Munich Georisk Research, gakadaghan ang trahedya. Gikan sa una, 1980 ragay ng research, hangtod 2018, perting daghana gika ang trahedya, gakakahitabo sa tibuok kalibutan. According to BBC, mas daghan yun karon, increase over 50 years. Grabe kayo. Pestilences. Unsa nang pestilences? Mga pesti daw sa basakan dili. Karabang mga trahedya, example, Ebola virus, 2011, pila na nga matay, pating daghana. Ang pinaka mahinumduman na to, unsa to? COVID. Kinsay na apektuhan sa COVID, isa ang kamot. Kitang tanan no? Kinsay na matiyan gyud sa COVID. Okay, I was really sorry. No? Daghan nato ang naapektuhan sa COVID. Pero ingon ang Biblia, muabot ng mga panahona. Giya, gihatag sa Ginoo para nato. Nga maandam ta, happy today ang pagbalik. Happy today ang pagbalik. Karon, mo increase daw ang violence, sabi niyo sa Amerika, mas daghan pa daw ang namatay sa violence kasi nakakita niyo ni Charlie Kirk, nga gipusil. Mga gun violence sa Amerika, grabe kayo. Mas daghan pa ang nangamatay sa violente nga mga pamaagi kaysa gubat sa World War I, World War II. Immoralidad. 200,000 daw ka mga Amerikano
according to research, giklasify sila ng mga pornographic addicts. Oy, biktima ba yung putana, especially mga lalaki. 40 million Americans regularly naga-download og porn. Ambot lang sa Pilipinas, wala may research dire. Or wala ko kabantay pag-research, naasiguro ka research. Immoralidad, grabe ka-increase. Sunod, sinyalis pagbalik sa Ginoo, ga-diminish, gakaubos ang mga resources na to. According to the United Nations, we are consuming resources faster than the earth can sustain. In 2050, gikinahanglan tag tulo kakalibutan ba? Aron mabuhi ta. Ginaputol ang kahoy, gina-harvest ang mga krudo, bisa kung saan nila ginahimo na to. May lagi tang napa ba kay paglaom sa kalibutan, no? Political instability. Sa Pilipinas lang daan, grabe yun. Gasalig ta, dibutar ta sa itong mga politiko, pagkahuman. Ipangurakot naman na ito ang mga buwis. Pagkaluoy yung gayo, nga-enjoy silang maayo. Palit og mga aeroplano, mga helicopter, mga car, mga sakyanan, nga nindot kayo. Ang kitain taon, katinga, kawatay kapalit og bugas. Grabe yun. Nuclear weapons, gubat, ang Iran, gimumbahan sa Amerika, kay naghimo daw og nuclear. Mo ni pangutana, naa pa ba'y paglaom mga kaigsunan? Ay, very good. Ganahan kayo sa tubag. Naa pa. Kusog yapon kayo ang tubag. God wants us to walk with Him. Nga maglakaw ta kuyog niya, latas ani, nga mga kalisdanan sa kinabuhi. Magubat man, lakaw ta kuyog sa Ginoo. Maguban ta niya. Mga purdoy man ta, lakaw ta kuyog niya. Magdaot man ta, lakaw ta kuyog niya. Magsakit man ta ang itong mga hinigugmas kinabuhi, magkuyog ta, lakaw kauban niya. Palangga kita sa Ginoo mga kaigsunan, gitagaan ta niya giya, unsaon, paglakaw, kuyog niya. Sa atong Diyos gagialagaran. Mao na atong giya, unsa man ang gihatag sa Diyos, be? Palangga kita sa Ginoo, gitagaan ta giya, unsa man ang gihatag nga aron giya. Alang ka na itong tanan, unsa giingon sa Salmo 119, 105 nag-iingon, ang imong pulong, oy, ang imong pulong, nako'y Bible des, dito sa likod bitaw. Palihog, ako ipakita sa ila ha. Ang Biblia, kinsay kabasag Biblia, diribe isang kamot. Hala. Ay, salamat, naiduha ako nakita. Kanang gabasag yun sa Biblia, nga tinud-anay. Isang kamot. Actually, mauna atong gina-promote karon. Actually, ako'y Bible ito gidalapod, gidatawag og Praise and Worship Bible. Naay giya sa pagkinabuhi, kuyog, kauban sa Ginoo. Mauni, ang bulaang kasulatan. Hinaot, nga ito ni pagkabasahon. Nga naman, ang pulong sa Ginoo, naa, balaang kasulatan. Mo'y lamparahan. Sa paglakaw na to kauban sa Ginoo, makabalutag, oy, mapandol na itani. Mauna nga naay giya, naay kahayag sa atong agianan. Sunod, unsa man ang hinungdan nga gisulat ang balaang kasulatan be? Nganong gisulat man gid ni? Mao lagi to kayo ganina kahayag sa atong dalan. Apa na teksto naga-ingon diri, nindot kay Roma 15:4 nagapahinumdum na to kay bisan unsay gisulat kani adto, gisulat kini alang sa pagtuon kanato aron kita, aron nga pinaagi sa pailob o pinaagi sa paglipay gikan sa kasulatan makabaton kitag paglaom. So nangutan ako ganina, naa pa ba'y paglaom nitong kalibutan? Na kay Ginoong Jesucristo gipakita niya sa iyahang mga pulong. Nayusahay, muna mangutana ko ninyo unta ugma sa gabi akong gihandom nga daghan ang muisa sa ilang kamot. Nga musaad, nga mubasa sa balaang kasulatan. Na diri mga kaigsunan ang giya sa kalipay, pagpanginabuhi, maayong relasyon. Unya siya ato rin ilabay-labay. Maabugan lang sa kilid. Naadiri ang paglaom. Naipaglaom? Gitagaan tagiya sa Ginoo pinaagi sa pulong sa Dios. Ang Biblia gitawag kinig pulong sa Dios sa mga kanatong tanan gitawag kasulatan, gisuwat
sa mga tao sa Ginoo. Pero titaghala sa mga tao sa Ginoo kasuwat ani sa 1,500 ka mga tuig wala sila nakita. Pero yung matingala ka nganong nagkahiusa tanan ang ilang pagsulat sa balaang kasulatan. Mauna nga napanalanginan kita makaigsunan tungod sa giya sa Ginoo nga gibilin ka nato mao ang balaang kasulatan. Sunod ka pangutana, unsa man ang paagi? Ang pagbasa sa Biblia, ha? Sa unsa man nga paagi nga ang pagbasa sa Biblia makatabang sa atong inadlaw nga pagkinabuhi. Ang Biblia gyapon ito patubagon. Ikaduhang Timoteo 3:16 hangtod 17 nagaingon, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Ginoo, sa Dios, ug may kapuslanan alang sa pagtudlo, sunod. Pagbadlong, sunod. Pagtuliid, sunod. Pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Ginoo, mahimotang hingpit. Masinangkapan ta sa tanang mga buluhaton. Tanang buluhaton, ha? Dili gamay lang buluhaton, tanan. Bisan pa sa negosyo na adiri. Bisan sa pagtagad nimo sa imong pamilya, asawa na adiri. Pag matutuog mga kabataan na adiri. Tanan nga gikinahanglan nimo sa imong kinabuhi, naa sa balaang kasulatan mga kaigsuonan. Kasi musaad bing mubasa na anime? Musaad. Ayaw itong gabasa. Hulo, di kayo po sila musaad. Kasi musaad nga mubasa na sa Bible, sukad karong gabi, isang kamot. Usabi ya, adiduhan na, nitulo na. Di ka po mo, sige, dungagan na to. Unsa, sunod ka pangutana, unsaon man na to pagtagad ang Biblia? Una, tunaan. Unsa giingon sa balang kasulatan? Examine na to niyo, unsa giingon sa balang kasulatan. Buhat 17, 11 nagapahinom daw nato nga sa adlaw-adlaw magatuon kita sa balaang kasulatan, pagsusi kung tinuod bagyod ang ginasulti. Mao ni akong giingon sa inyo. Kini atong seminar karon nga ginahimo dire. Ayaw mugtuo nako. Ayaw mugtuo sa atong speaker ugma. Atong speaker ugma hangtod sa Biyernes, hangtod sa Sabado, Indonesian. Gikan sa Indonesia. Nihatag lang ko karon og opening night lang ni alang kaninyo. Pero makig-uban gyapon ko ninyo sa tibuok semana. Naamit na Hope Channel. Pero atong main speaker gyud gikan sa Indonesia. Pero akong giingon sa inyo, ayaw mugtuo niya. Ayaw mugtuo niya. Ayaw mugtuo nako. Tanan ang giyawit nako dire kung naoy mga cellphone picture. Pag-abot sa inyong balay, tanawa inyong Biblia kung tinuod ba ang amo ginasulti. Kanato mga kaigsunan, kanang nga mga nagbisita sa inyo ha. Naghatag og Bible study pagtuon sa Biblia, ayaw niyo tuhui. Paminawa lang, tanawa. Dayon kung tinuod ba ilang gisulti, kay daghan kay mangingilad karon nga gamito ni. So bisan na kada akong ginasulti karon. Moy ang Biblia pa nagingon. Adlaw-adlaw imong tun-an susiha kung tinuod ba ang gisulti. Tinuod ba ang gisaysay? Tinuod ba akong ginasulti dinhi? Sunod. Human nimo pagatunan imong kinabuhian. Experience it. Unsa giingon sa teksto? Matthew 4:4 nagaingon, nahisulat na ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang, kundi sa matag pulong nga magagawa sa baba sa Dios. O say pulong gagawa sa baba sa Dios. Kani. Makigsulti ang Dios ato pinagi sa tong pagbasa sa balaang kasulatan, sa Biblia mga kaigsuonan. Maabli ang atong mga hunahuna og magkinabuhi ta nga makaingon kay ang Biblia nga dili lang ang rice mahinungdan mabuhi ta, dili lang ang bugas, dili lang ang sudaan, apan ang espirituhanon nga pagkaon gikinahanglan ginato na mga kaigsunan. Tingali bitaw naamoy mga problema sa kinabuhi, makaingon mo nga ngano naman ginioy nga akong bana sige magpangabit o nganong sige magkukalugi sa negosyo o nung sa mga gini akong anak buluyagon man kaayo. Tingali ba mga kaigsunan ang kulang nato kani. Di mo ko moingon nga tanan nga nagbasa ani perfecto ilang kinabuhi, dili. Apan adunay paglaom nga imong makuha nga anaa dinhi nga dili masabtan sa tao. Makaingon ang tao ba nga, hala, unsa man ning tawhanan ni? Bisag nalugi na sa negosyo, nganong malipayon man? Nganong dali man niya madawat ang kamatayon sa iyang anak? Nganong dali man niya madawat bisag binuangan sa iyang asawa? Ngano man nga maayo man gyapon niya pagkinabuhi, wala man siya na depress. Tungod kay gabasa siya sa balaang kasulatan og nagampo siya, nagsalig siya sa Ginoo. Sunod, unsaon na to
Pag kinabuhi, kauban, paglakaw kauban sa Ginoo, pinaagi sa pagbasa sa balang kasulatan, atong ikalipay. Kinabuhian, tunanog, ikalipay na to. Malipay ta, oy. Abi ninyo, kabantay mo nga giatake ginig maayo ni Satanas. Ang mga eskwelahan sa Amerika, ginatanggalan na nila, oy, dapat wala na'y pagtuon sa Biblia, wala na'y 10 Commandments, wala na nantanan. Kinsa may relihiyon karon nga ginaatake ginig maayo sa Satanas. Di ba Kristyanismo? Si Charlie Kirk, di magikumuuyon sa tanan niya mga ginasulti. Pero ang pagbarog niya sa kamatuoran, nga magsunod yun ang Amerika sa balaang kasulatan, sa hinungdan, o sa inahitabo niya, gipusil. Wa nalipay ang yawa mga kaigsunan sa mga tao nga magsunod ani. Nga naman, mamalipayon mangguga. Kung naani, ikalipay. Ang giingon, Jeremias 15:16 na giingon, ang imong mga pulong, hikapalagan, o gikaon ko sila. Gikaon yun ha? O ang imong mga pulong kanako, mao'y kalipay, o pagmaya sa akong mga kasing-kasing. Ikalipay yun na. So kung kinsa may nagbasa, pangutana na po ko, isa ito nagbasa, isa itong kamot, duha, tulo. Kaya, nahurot na nimong Biblia. Wala pa po. Pero kapila kagabasa sa kaadlaw. Kada adlaw. Katulo. Sa kaadlaw. Wow. Muna akong ginahangyo nga atong basahon ang balang kasulatan sa kinasing-kasing gayon. Sa pinaagi sa balang kasulatan, atong makaplagan o masabtan kung unsa kadako ang gugma sa Dios. Nganhi ka nato. Abi ninyo. Malipay biya ko kanabitong Semana Santa. Kinsa may gaapil niyo Semana Santa diri isa ang kamot. Isa ay kaulaw. Di ba gina-remember ang kamatayon ni Jesus? Grabe iyang pag-antos, di ba? Gugma na, sister. Sa iya, iyang gihatag sa tuwa. Kita nga kalibutan, kita nga mga tao, wa kitay pulos. Pwede ra gid siya maghimo og laing tao. Laing kalibutan. Pwede ra niya litkan, ay nakasala man ni mga tawhana. Litkan, pak! Unya, himo tag laing tao. Kanang mga buutan. Pero ang Ginoo wa na niya buhata. Tugay gihigugma ta niya. Muna ang Semana Santa kasilibrar na. Ang iyang kamatayon gugma na alang kanato. Nya mo pangutana unsay sukli nato sa iya, sa iyang gugma kanato. Unsay gihimo na sige, unsa may gihatag sa Dios. Mo na ning gisulti na ko ganina no. Og hilabihan ang paghigugma ko sa imong kasuguan. Ingon ni Salmista David. Gipalandong daw niya tibuok adlaw ang pagbasa niini. Giya sa atong pagkinabuhi. Isa ang sugo nga imong makita dire. Mo'y usa ka lamparahan sa akong tiil, suga sa akong agianan. Ha. Grabe yun. Sa mga panahon nga daw ngit-ngit atong kalibutan, atong pagpanginabuhi, problema sa panimalay. I really encourage mo na naamo diri karon. Tungod kay ato agyong gitun-an o gipahimnumdum kaninyong tanan. Salamat kayo sa inyong pagani. Hinaot nga inyong mahilumduman kanunay nga ang Ginoo na higugma gayud kanatong tanan og anaay balang kasulatan nga mo'y magpahinumdum nato. Pagsunod nga pangutana, unsa man di ay ang gikinahanglan nga prinsipyo sa kasuguan sa Dios? Sulod ni ini, sulod ni ining balang kasulatan mga isma, ang kanang napulo kasugo mga kaigsunan. Kung matuman bitaw na sa tanang tao, laliman muna, kahayahay sa itong panimuyo. Walay kagubot sa itong palibot. Walay gubat. Walay mamutbot. Walay mangawat. Walay mangabit. Tinuod bitaw. Pulo ora na. Pulo ora na kabuok. Pero unsa man di ay ang gikinahanglan nga prinsipyo sa kasuguan sa Dios nga makita sa giya, nagihatag sa Ginoo nato ang balang kasulatan. Unsa man? Sunod, Roma 3:6 nagaingon ang gugma dili mo himog dautan ngadto sa silingan. Ha. Busa, ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. Moingon sila wala na lagi kasuguan, sir. Kay gugma na lang. Tinuod bitaw. Tinuod ba gyud? Naagya po ng kasuguan. Kaya ang gugma daw nimo sa imong isig katao, nga dili nimo pasakitan ang imong silingan, mao na ang katumanan sa kasuguan. Mao bitaw nang mahadlo ka mo patay,
Kinahigugma ka sa imong isig katao, nituman ka sa sugo. Tinoo, di ba? Napag yun. Juan 14:15 nagaingon. Kung nahigugma ka mo kanako, kinsa nagingon na ni? Si Ginoong Jesucristo, ang Dios. Kung nahigugma na to sa Ginoo, bantayan na to ang sugo. So kung wata nagbantay sa sugo, wata nahigugma sa Ginoo. Kung wata nahigugma sa tong silingan, nagsupak ta sa kasuguan. So ang kasuguan mao ni. Mingon sila nga duha naman lang gug kakasuguan, tinuod bitaw. Duha na lang, gugma sa Ginoo o gugma sa tao. Pero wala na gibungkag. Naara gihapon, mo na itong pagkatunan. Ang balaod sa Dios, pulo ra kabuok, makita sa balang kasulatan, isip introduction na to sa tibok simana itong pagtuon sa mga sugo sa Ginoo. Pulo lang. Sige dabe, atong hinahinayon sa paghimay-himay. Ang pirmiro upat kasugo, mao ni. Ang una, dili magbaton og laing Dios. Ikaduha, dili ka magbuhat og mga linilok nga imong simbahon. Ikatulo, dili nimo pasipalahan ang ngalan sa Ginoo. Ikaupat, hinumduman mo ang adlaw ipapahulay. Gugma na nato tanan sa Ginoo. Gugma nato na sa iya. In summary, ang Dios lamang ng simbahon, unang sugo. Ikaduha, ayaw simbaha ang mga Dios-Dios. Katulo, ayaw gamita ang ngalan sa Dios nga pasipala. Ikaupat, hinumdumi og tumana ang adlaw ipapahulay. Sayon na kayo. Gugma na to sa Ginoo. Una, mo na usa ka parte sa sugo. Sunod, ikalima, unong, pito, walo, siyam, ug pulo. Tahoro ni mo ginikanan. Kung tanan katahod sa ginikanan, wala tayo problema sa panimalay. Dili ka bupatay, dili ka napaw, di ka mangawat, di ka magsaksig, di ka mamutbot, di ka magsaksig bakak sa imong silingan. Di ka maibog dahil unsay naa sa imong silingan. Iyang asawa, unsa pa na, ang iyang sakyanan, ayaw ibugi. Kay mo man hinungdan. Naibog ka sa asawa sa imong silingan, gikabit nimo, naduha na sala. Ang adultery, ang nanapaw na, unya, ikapulo, wag yun, nga sugo, nga naibog ka, pag human nanapaw na. Sumaw na siya problema. Kaning unom, ka mga sugo, gugma sa tao. Gugma sa Ginoo, gugma sa tao. In summary, tahura imong ginikanan sa ikalimang sugo, ikaunom, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pagtistigog bakak, ayaw kaibog sa dili mo. Simple kayo, pulo ra gyud mga kaigsunan. Ang gihatag sa Ginoo tinuod, duha ra no. Gugma sa Ginoo, gugma sa tao. Salamat kay ti. At least lipay kay ko kay nakasabot mo ani karon. 1 Juan 2:3 nagaingon, og atong mahibaloan nga kita nakaila kaniya kung kita nagbantay sa sugo. So, kabalo gyud ko nakaila mo sa Ginoo. Mayo nakaila mo sa Ginoo karon kung di mo muisa sa iyong kamot, luoy gyud kayo, murag gi-deny niyo ang Ginoo. Gininay na to ang Ginoo mga kaigsunan. Kabalo ko nakaila ta sa Ginoo. Kung kita nahibaloan nato nga nangalagad ta sa Ginoo, nakaila ta kaniya, kung nahigugma, ang teksto kanina nagapahinomdom. Kung nahigugma ta sa Ginoo, atong bantayan ang sugo. Karon kung nakaila ta sa iya, atong bantayan ang mga kasuguan. Pangutana karon, bugat ba? Bugat ba ang pagtuman sa mga kasuguan sa Ginoo? Sir, bugat man kay sir. Di man na matuman, lisod man kay tumanon. Lisod ba yun? Lisod? Sure ka? Atong susiyon. 1 Juan 5:3, nagapahinomdom na to. Ha? Kay mao kini ang gugma sa Dios nga pagabantayan nato ang iyang sugo og iyang mga sugo dili bugat ang Biblia nagingon na ang pagbantay sa kasuguan sa Ginoo, ang pagbasa sa balang kasulatan, ang pagtuman sa iyang mga lakang, ang paglakaw kuyog niya dili bugat mga kaigsunan. Atong isa-isahon. Sige. Ang Dios lamang simbaha, bugat dili. So gusto mo kung bugat man dapat mo simba kog lain na pud nga Ginoo. Simba na pud kog mga bato, mga kahoy. Pinadaghana na to simbahon. May bugat, simba ka sa Ginoo lang or daghang kag simbahon, simba ka sa mga asawa, kay mo tuogi ka sa mga asawa. Unsa man? Simbahon nimo ang bahandi, ang bulawan. Di ba masayon kung usalay simbahon? Sa pilayan dia. Kanilang gipasipala, usahay manggod. Masayon, mamalikas, di ba? Pero ang Ginoo nagapahinumdom may nato. Nga dili ginato gamiton ng Ginoo ang ngalan sa Ginoo sa yaga-yaga ug sa mga pamalikas, makatunog tagtae.
Ang ngalan din sa Ginoo atong gamiton, mo na siya. Sige lang. Overview pa man ni siya. Gugma nato sa Dios, sayon kaayo ang gipangutanan niya no. Sa tuwa nga higugma, nahigugma ba daw ta sa iya ha? Yes. Kung magtuman ta sa iyang kasuguan, nahigugma ta niya, sayon na kayong kasuguan. Magsimba ta sa iya, simba ta sa iya ha. Ang gugma na to sa tao. Ahay sayon, magsupak-supak sa ginikanan o magtuo, mutuo ta sa itong ginikanan, di ba? Masayon ang magtuo. Ahay sayon, magpatay dili. Masayon ang dili magpatay. Kanang mga bit, ahay sayon, mga bit o dili. Masayon ang di mga bit, di ba? Pero thrilling ang mga bit. Pero lisod, kay madakpan, mag-away, mapriso, madakpan, ma-raid sa pulis sa chikinanan, ulaw. Daghang kayong problema. Gipahimangnuan na sa Ginoo. Nga masayon ang dili manapaw. Masayon ang dili mangawat. Lisod kay mangawat, oy. Madakpan ka priso sa ubang nasod putlan pagkakamot. Sayon ang mamakak. Masayon ang dili mamakak. Masayon ang dili maibog. Yes, sayon kay higugmaw ng Ginoo. Sayon kay higugmaw ng isig katao. Peaceful kay tama kay igsunan. Karon, pangutana. Unsa may tawag day sa tao nga nagaangko na kaila siya sa Ginoo? Unya, wa day siya nituman sa kasuguan sa Ginoo. Wa siya nagbasa sa Biblia. Wala siya nagtuman, wa siya naglakaw kauban sa Ginoo. Gisupak niya ang balang kasulatan. Ang Biblia gyapon natong patubagon mga kaigsunan. 1 Juan 2:4 nagaya pahinumdom nato. Ang nagapamulong, ang nagpaila, ang nagangkon nga ako nakaila sa Dios, ako nakaila kaniya, og wala magabantay sa sugo, kini siya? Kini siya? Kini siya? Bakakon. Kusugay istingog dire. Bakakon. Ito ka, nihigugma ka sa Ginoo, nakaila ka sa Ginoo. Oh, Kristiyano ka, oh. Tuo mo ko sa Ginoo, ako, tuo ko sa Ginoo. Pero waka ito sa sugo. Unsa daw ka? Unsa daw ko? Bakakon. Pastor, nga anong ni pamanggi ko diri, kabalo naman ko. Nagibungkag na lang kasuguan. Wala na lagi kasuguan. Huno na agod, gibungkag na, so pwede na ka mapatay, pwede na tama napaw. Tinuod ba? Pwede na ka mangawat. Abi ninyo mga kaigsunan, mga kaigalaan, tinuod ba? Ang si Jesus mismo. Niyan magod si Jesus, gibungkag nila ng kasuguan, duha na lang ka balaod, gugma sa Dios o gugma sa tao. Si Jesus mismo nag-ingon Mateo 5:17 nag-ingon, ayaw gid niyo huna-huna, ayaw intaon gid niyo huna-huna. Nga ako mianhi sa pagbungkag sa kasuguan. O sa mga propeta unsay giingon? Mateo 5:17 nag-ingon, ako mianhi dili sa pagbungkag, kundi sa tuman niini. Ningon gali siya, di ba? Ang ningon nga dili ka manapaw, di ba? Pero unsa pamaagi sa pagtuman sa Ginoo? Ingon si Jesus, abi ninyo, pamaagi sa akong pagtuman niini, sa pahinumdum na ko ninyo nga tumanon ng kasuguan. O sige, ingon ni Jesus, bisan ang pagtanaw nimo sa paa sa babae nga sexy kayo, unya naghunahuna kag dautan sa imong utok, nanapaw na ka. Mas gi-emphasize pagali sa Ginoo. Ingon sa balangka, sa pulo kasugo, di ka magpatay. Di ba lubaon man imong tao posilon. Pero ingon si Jesus, dili uy. Dili lang ana. Nagdumot ka sa imong silingan, parihara kag nagpatay og tao. Wala mong kaga ni Jesus pag ani niya. Iya pagaling Hinoong gi-emphasize. Iyang gipalisod wala. Gusto ra man gud sa Ginoo nga maglakaw ta kuyog niya. Nga dili ka magdumot sa imong silingan bisag giutangan ka na nga wa bayri. Higugmaon gyapon nimo imong silingan. Kay magdumot ka. O say mahitabo, kung nagdumot ka sa iya, mura na daw kang nagpatay. Abi ninyo ang pagpatay o say kasagaran biya na gasugod sa dumot. Kanang manapaw ka. O sa may sugod na pananaw. Hala, gwapa lagi to. Nagunahuna na dagdautan ng laki. Human, gi-rape. Unsa hinong nga gi-rape? Tungod sa sala, sa pagpanapaw sa huna-huna pa lang. So ang Ginoo nagpahinumdum si Jesus mismo, nagpahinumdum na to. Nga bisag ang pagtanaw, nga lain, dautan yung pagtanaw sa kababae, kiputi kay paa, or nang gawas baka diri ang dughan,
Nilain na yung mga nahuna, nanapaw na day ka. Kay gusto sa Ginoo nga magputli atong nahuna, nga atong asawa ra gyud ang gwapa sa atong pananaw. Peaceful ang kalibutan, peaceful ang pamuyo, walay away sa panimalay. Kay gusto sa Ginoo nga makiglakaw, kuyog sa iya, palangga jud kay ka sa Ginoo mga kapaglaom. Palangga kay ka sa Ginoo. Gigugma ka sa Dios. Gusto niya nga magkinabuhi ka, nga hapsay, malinawon, malipayon kanunay. Ang kasuguan gihatag sa Dios. Alang ka nato. Alang kanimo aron kita makabaton ug maayo nga pagkinabuhi. Yes, mao na nato pagtuon nga ron nga kagabion. Kay gusto sa Ginoo nga mutubag ka ani nga pangutana, do you love me? Kinsay no saad ba nga higumaon ang Ginoo isa ang kamot? Isa lang ang kamot, please. Musaad nga muhigugma sa Ginoo. Amen. Salamat yung kayo. Salamat kay sa inyo nga inyong gisaad nga higugmaon ang Ginoo. Grabe ka maayo ba ang Ginoo makaigsunan sa ato ang mga sa atong pagkinabuhi matag adlaw, di ba? O gihangyo niya nga paistoryaha po ng Ginoo sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa pagbasa sa balaang kasulatan. Karon, kinsay magsaad? Di isang kamot. Kinsay magsaad nga mubasa na sa balaang kasulatan, be? Sukad karon. Isa kamot. Ay, salamat, didaghana. Ay, praise the Lord. Dili tungod kay, napugos mo, wala. Tistingi lang. Sulayin ninyo karon ang pagbasa sa balaang kasulatan. Ug makita ninyo, unsa kadakong diferensya ang mahimo sa balaang kasulatan sa inyo ug ako na kinabuhi.